Niguo kugitira maria maturigicĩirie, thirikari ya kaunti ya Kiambu ni yambĩrĩirie mũngũrũrio wa kuhitana na ene nyũmba cia gũkomborithia aria makoretwo makionoreria mai ma gĩko na gĩko kĩngĩ kĩa nyũmba icigo-inĩ iria itagĩrĩire, ambapo watu wanaona hizi sehemu ambazo zimeachwa wazi kama ni sehemu ambazo hazina mambo ya kufanywa, na wamesichukua kama ni pahali pa kuweka takataka. Na tumesema hiyo ni jambo baya, na tumepatiana onyo ya kwamba wale watu ambao wamezingira hizo sehemu wakuwe na pahali pao, ama waajiri watu wa kuwachukulia takataka ambapo tunawaita private garbage collectors. Kuhitukira ruhonge rwa kuramata maria maturigicĩirie, thirikari ya kaunti ni rutite mukana ikiuga no muhaka watho uria gathikitwo urumirirwo. CEC wa maria maturigicĩirie kaunti-inĩ ino David Kuria akiuga aria maragarara watho uyu matikwirisha guoko kwa watho. Tabia kama hiyo hatutakubali. Lazima mtu afuate sheria za usafi na kuzingatia mazingira safi. Alafu tuambie watu wawe na vidumbwi ama septic tank kwao, kwa sababu that is what the law says, ama hiyo ndio sheria inasema ya kwamba lazima kama uko na nyumba kama hivi unakuwa na kidumbwi ambapo unamininia maji yako hapo. Hindi ya mũngũrũrio uria ũrathiĩ na mbere, mũndũ ũmwe nĩ araikirio ngono gũkĩrĩkana agathikĩte mĩberethi ya gũthereria maĩ ma gĩko kuma nyũmba-inĩ ciake na kũmerekeria mũgũnda-inĩ ũtarĩ wake, kũrĩa oho aikari a nyũmba ici makoretwo magĩte gĩko kĩa nyũmba ciao. Ni jambo baya sana tukiona ya kwamba mzee kama huyu ambapo ako na nyumba kubwa kama hizi ya kwamba hawezi akakuwa na hilo kidubu cha kuweka takataka. Kazi yake ni kuleta katika pahali wasi hapa pa wananchi ama private, public land, na wanamwaga hizo takataka. Halafu ukija kumuongeleza anaongea vibaya. Ameletea ofisa wetu siasa baya na kuongea vibaya na kuwatusi. Kuria oho ni arutite mukana kuria atwarithia a bodaboda aria makoretwo makihuthika gukua na gutegeko kuria gutagiriire, akiuga kaunti ni iri na ciara kuria aikari mabatie gutwara giko kiao mbere ya thirikari ya kaunti gukirogota. Sisi kama kaunti tunapatiana huduma ya kuokota takataka, na tunazo gari, tunazo hizo mikebe kubwa ama debe kubwa, tunasita skip bins, na tuko na zingine zinaitwa rita bins iko katika town. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.